Hello. Kita sekarang ada dekat Arjuna Bangi. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. For me, on behalf of my side, I think flow semua okay, tak ada masalah. Even kita datang sini pun, floor manager pun guide kita untuk buat apa, start with documentation, then dia guide with everything lah. Awal-awal tu rasa nervous, tapi throughout the event tu rasa macam puas hati lah tengok semua enjoy, macam happy. Ramai orang datang berkumpul. Lagi puas hati bila tahu kita semua dijaga oleh floor manager dan juga MC. So semua teratur, tak ada nak pening kepala, family pun well organised. So sangat berpuas hati. Sangat teratur lah sebab floor manager akan sentiasa up to date dengan kita orang. Macam lepas ni nak kena buat apa nak kena buat, lepas ni macam mana. So we are thankful sebab ada floor manager. Memang terbaik. Dunia tak seindah kemarin, sederhana. Daripada planning sampai ke execution semua perfect lah. Tak ada yang nak complain. So kita orang sangat bersyukur dapat floor manager yang macam ni lah. Dari segi preparation cantik sebab aircon siap, so tak rasa panas walaupun tema sini outdoor kan. So dia punya toilet semua okey, cantik, parking pun besar, luas. So no complaint from daripada kami lah. Yeah. Okay, kita orang tak ada terima any complain. Ya. In fact, ramai yang puji display sebab cantik Semua, dan lepas ni nak nikah malam lah, nak nikah dekat sini lah. Sangat puas hati sebabnya sebenarnya saya minta request custom untuk flower. bunga dengan bot ni. And they make it happen. So sangat-sangat puas hati. Akan recommend. Cantik satu, memudahkan hidup satu, tenang satu, takkan fikir masalah lah kot. The place is beautiful. Lepas tu staff yang jaga kita orang pun responsive, friendly. Kita orang tak buat kita rasa macam menyesal untuk kita ambil package dekat sini. 5 bintang. Arjuna Bangi, 5 bintang. Mudahkan, Mudahkan, kahwin je lah. Menikmati indahmu